Dobar dan, dragi gledaoci, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome kako obračunati otpremninu kada je zaposleni proglašen tehnološkim viškom. Ostanite sa mnom do kraja jer ćemo detaljno proći sve korake obračuna. Zakonom je propisan minimum za isplatu otpremnine, međutim, poslodavac može zaposlenom da isplati i više od toga, što je svakako dobra vest za zaposlene. Princip obračuna otpremnine je sledeći. Prvo se preračuna prosečna mesečna zarada zaposlenog u poslednja 3 meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina. Isplaćuje se 1/3 zarade zaposlenog za svaku punu godinu rada kod poslodavca. Za ovu računicu koristit ćemo bruto zaradu, to jest neto zaradu uvećanu za pripadajuće poreze i doprinose na teret zaposlenog. Evo i jednog primjera. Zamislite da je prosečna zarada zaposlenog 90.000 dinara i da je zaposleni radio kod poslodavca 7 godina i 5 meseci. Otpremnina se isplaćuje ukupno za 7 godina. 1/3 zarade zaposlenog je 30.000 dinara i dobija se tako što se 90.000 podeli sa 3. Zatim se 30.000 dinara pomnoži sa 7 punih godina i dobije se iznos od 210.000 dinara za isplatu otpremnine zaposlene. Veoma je važno napomenuti da se zaposleni ne može odreći svog prava na otpremninu. Takođe, zaposleni ima pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje bez obzira na to što je primio otpremninu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka vam stoji na raspolaganju za konsultacije i podršku. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, podelite ga kolegama i supscribeujete se na naš kanal za još savjeta. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Pozdrav!